Jauja uchu y suyupi latapilpintupa tiyanan mana allin pitarikuptinmi, utjaidia yanapamanta purinanpaj churar honku. Ministerio de Transportewan Comunicación kunapa kamachejninkun yapamanta purinanpaj, ruranankumanta willarikamun. Yapamanta allin purispa, huk purinankunatawan tinkuchinanpajmi utjaidia ruray kanja. Perú suyum publicapi inteligencia artificialwan ruraypaj rurasjanuan ñawpaman richkan. China pimpich allin América Latina piwan Caribe suyupi kajkunapa ñawpampi, iskay waranja iskay chunka tawayo huatapi churakurjon, China tam Oxford Insights nin. Jatumanta medifarmapa tawa humana, allin suero fisiológico tariko jampinta surjachinku. Jampipi kamachikojkunam medifarmapa, rurasjan suero fisiológico jampita manaña chaskinankupaj rurar jonku, kay empresayam Perú suyuman chay jampita rantikun. Kamachikojmi Perú suyupi suero fisiológico, mana pisisja kananpaj rurar jon. Hinaspam huk kamachikuita allin suerokunawan iskay ruraykunapaj yoxirjachin. Dijenipa directoranta munaini nima rurasjanta huk rurayman churananmantama suchin haku. Waranjais honpachak pichhachunka pichhayoj watamanta. Heljañawincha yachachej coquito maitutam patrimonio cultural de la nación manchurar jonku. Caimanja causaipi apakojkuna. Yachachiwan América Latina pichayasjan mantam chayar hachinku. Congresom yajtapi manatiyaj warmikunatawan indígena warmikunata. Munaini yoj kanankumpaj kamachikuita yojsir hachimun. Chaywan mi economia pi mana humanta causaj kanankupaj. Cultura pion social pi yachachisja kanankupaj ruray kankuj. Hinayataj Jorge Mirachiwan warmipaj jawarinin ruraywan. Kukunapiwan causaypaj ruran haku. Perú suyum Departamento de Estado de los Estados Unidos manjuk geljata, kamachikuj Donald Trump impuesto manjuk musoj arancelta rantikuikunaman churasjanmanta tapunanpaj japachinja. Kaidiam semanapi pisiwillakui karjon, huk semanapiña tinkusunchik.